8:30 Thursday, TV1. Kua hinga tētahi o ngai tātou I whakapaukaha ki te āwhina me te tautāwhi I te hunga haua o Aotearoa, ara atu I Tenari. E ono te kauma iwa tau tōna pakeke ka mate ki te hohipera o Miromo. Ko ia te tumu whakarai o te ropu taurima o Manukau, kei reira ia e takoto ana I tēnei wā. He kuia I whakapau I ona kaha hei whakatu I tēnei whare, e tika ana kia riro anō mana te kuia e poroporo aki. Tino e rangatira tāna a te rā wahine mo te whawhai ki ngā tika. Aha ko pena ka hore tino tika ana e he ka tika ki aia. Ngā mea katoa e pāna ki te hunga haua. Ono te kauma I watau te pakeke o tū I te nari no ngā puhi, ka riro I te mate pukupuku I te rātapu, ahakoa āna mahi rongonui mo te ao Māori, me uaua ka kitea tēnei kuia I mua I te hākerekere, I runga rānei I te pauaka whakaata. Very much as far as tikanga Māori and kaupapa services, tū is right at the top. She was always asked for her opinion on a lot of matters pertaining to those part of the business. Ia ki te kororatu ki Paremapa. Mo ana naue mo ngā hunga e mau I pēne. He kahana ia. Engari he tino māteuranga ia. Ko tū I tēnari tēnei hi matua I te hōhipera o Māngere I mua, ko ia hoki te prehetini mo te runanga o ngā nehi Māori. Ano te taurua mano māwha, I whakawhiwhia ia ki te tohu āpiha a te kāwanatanga. Ko tērā te pūtake o tōna ngākau, ki te Awhina Church, ngā hunga katoa, ahakoa he Māori he Pākehā. Hei a pōpō ka haria te tūpāpaku ki te marae o whakamaharatanga I Waimamaku I te taitokerau, hei te rā horoi ka whakahokia ki te rua kōiwi o ona mātua tīpuna. Mikey Sherman, Te Karere.